Martin dda holodynia sio rynich. Hai fi stoch a mis van yn draen mi yn vlog mi erig. Agus ha mi eres an yn Melbourne. Charo mi an yn Australia jes ach fat like da hiacking. Charo am gwylio rawn ach draen mi môr yn y shit. Cwy ha set y cyn ac am nish. Ha mi yn doch as gyn bi yn ffwm na solidus. Ach ha cor y clarion ac am don vlog sio a rhain mi an yn acha canela. She yn iwcher a hawn yn siach gyf mis agus awn yn iwcher awn yn Australia agus a siarad nhw she mis Bhreacain a hawn. Agus sin nuair nach rocéad ag dunne Bhreacain a cosc awn yn ochgyf lín déag. Nuair nach rá na rialtan sin awn nas mawe va na rialtan ure hannig et ag tus an iwcher agus mar sin sé mis Bhreacain a hawn y sio agus a fat a mis ha emeg tachyrstian culturach alpanach hawn. Mar sin cha mi eres ag Australia jes awn og vis ag crich yn og vis agus fa mi awn yn Adelaide ag tus yn iwcher agus cha mi gan la Bhreacain a shit. Chanial yn jalaf sio as yn bliana a chog sin yn jalaf sio fa chiawn diech bliana credydd. Cha mi gan la Tartan awn yn Burnside fa chiawn diech bliana fa mi awn sychiad bliana ar sgol yn sin. Yn yn ach chanial mi adal yn dynies or like ha ymag dynia siad gymys da chanial e dal a bio astach. Ha sin mir fel ach mi os mynd i'ch gyfel a jalaf yn ach van yn ach van yn tachyrst diech bliana falaf o chéile. Coiw eich la Bhreacain awn yn Adelaide fa orychan awn orychan mi yn Bhreacain agus mi yn tagish mi yn dish agus fa performances awn fo na dawn sich yn na reiltoch agus na dawn sich yn dwychich agus fa dys awn agus fa orych dyrys awn. Agus fa ma a fi brin rys na dynia awn yn Adelaide agus ha ymeg dynia awn yn Adelaide ag i'n sych y gael ac yn eisiau chaniol ymeg dynia ach like caweg nyn o siehyr agus a sy'n mir fel ach o'n sydd yn yr hosig mysig i gael ag i'n sych y gael yn Adelaide charoach mysig ag i'n sych ich agus dim ar nŵr fa mi awn yn Australia jes chai mi gen by yn canon a hawn sin na dynia von yn dosach mi ri gael ag i'n sych y cynada gymi orst yn achaniolach ges gaif ast colorain ast marin a ha nylwch iawn sych i gawn. As gymi brian o fych iawn siach yn gyle stoch y da hiacking o siach yn gyle agus ha ymegryt o dal awn y Melbourne sé fesh Bhreacain Melbourne awn agus ha dal fat da hiacking agus mar sin chaimi gan ymeg tachyrst Jimart siach yn sych ag chaimi gan orich yn ro the decline of the Gaelic language agus charo sin ma idir like hurste awn yn gyriraf hurste Gaelic was just not destined to survive in the modern world fa mi fia ich cha brin i mi nas moer mi yn orich sin ach Jeciad yn fa kosher awn fa sin a golachag don chéili a fa awn
Jim Jerton. Agus bha an céili go más borsal. Bha Colin Féileach Melbourneach luiche agus haiet erle ma. Agus nuair a bhaiet a gafag an soccer hain an cosir da Bhreacain ó rain agus an tres of Bhreacain hain Mìos agus Siorsa agus dólas or an no trí. Ach bha fir talma bhí a dawnsig nuair a bha mi nuair rhwmioch ach nuair a bha mi yn sa bha mi an jalaf a helmi raif rosio rain mi dawns a dúchach gach siaching agus nuair bha mi a dal gytrich da dawnsach yn bush agus dawnsach yn ceili agus dúirich is firtal mi bhí a dawnsach mar sin agus ha mi an dáchas aníis gym bí mi a dal na dawnsach yn ceili na stríche. Agus just saharnia va junior go más batcha lawn van junior go madur a fa scholarship Agam or sé ogri hynnym va dush awn charo mor yn dush ac ar holo dyniach like va junior dush awn do mydachiad dynia agus va like mysbania ti dush ac yn ola ach van claf mor y clwy agus va call and people clwy agus agus rhaid fawr y gala. It's red tall of a bathroom. Chocolate back in your bullet. Or like father of it. A straight flavor. Vegan tall. Black and back. Beth gyma holodonia hafi a junior gala. Yen Bhreacain and Melbourne. Sean Douglas. Beth gyma? I guess you're crazy. That's fun. The Peter and out, I guess the skipper being out, I guess the Downser and out, Vela. Oh, you should do. I like the Haro more and douche, air and French. Jay. I guess Shane. I guess in Shane. But Fiola. Haro Fiola, Dola, she classica. The Fiol, I guess by a ruler, Haro ruler, by Jeddah, and a mayor. What should I say on the vlog? What are you looking at me for? I don't know. Jailer. Jailer on the phone. Rhyme me now. Oh, your hair. Oh, yes. Hang on, let me get a better. Okay, the Dunya Aaron Ethelene, Shala version. Oh, this table over here, look at this. Under the corner. Oh, I guess. Rodella, Dunya Aaron Ethelene. I like Jalavan Aaron Houghton. Up the top? What? Yeah, have Jalavan out. I guess, well, I never came out and you like Miss Bhreacain out, no, to be my chef. I guess here's Dulles run. I dive on all the out. And raw party, I can helm it out. Raw show. And yeah, I'm going to helm it. Okay, I'm glad for the clue canish. Because I'm from Rush, a hoggy Jalavan, a cousin of Hika. I guess on the Jalavan, a hoggy. The Dulles mission. I guess the Dunya Allah, or coming. I make Jalavan.
agus is dé rom chatal fat like ceir uan eiche ránig. Chaim mi gan eglis o'r fad dol gan eglis y Bhreacain nawn, agus y sio an mi o byn han dol gan eglis Bhreacain dachan yna. Lef mi'n y leif a chi a nawn so galich, agus lef dynia Ellen y leif a chi a nawn so fiol. Agus fa hain yn chorsyr an salem, hain sy'n salem... She Jake a sheichet. She arf an Salomon heid arf. She Jake a sheichet. Agus fashion ma va ekalorm nach bi na harmonies chosolid agus nur va mishe nam hesaf jirech beel of chosher chaburin rom na harmonies a chleintje nach a video a rein danya Jidalnych va na harmonies gyma solid agus ha mi gyma tolich leis a chosir rainet gleifa an eglis Jidalnych. Agus is Jay an dol gan eglis y Bhreacain va parich fawr an tro mei an Melbourne. Agus va sin sport, va sin insinach, like va sin a chosich an rachatir yn far an ro na tramichin agus va sin dyrich a chosich va piper y moran agus va a haladanya nan siasaf ritef yn rach a Jane of Clarion in the videos agus va sin dyrich rematching. So, like, va spos goes all around Jidalnych. Agus an ish like ha fish jeshel an ish agus ha cymryd dollar ish gan olhai. I mean dochas can be me regen of vloggy chanella ach like rein term ha mi gyma trang agus chanel mi a jane of emigrotin shanach like va tri fish an na davis sachai chanel shin komanta. Ach, like, is toch ook een na vloggy en Agam aan de Bhreacain jirich maar hij me goparach Agam hij me schrijven gastje like jirich ruden machine gaan we geen zeggen. I mean toch als kan be me Jane vloggy en aan de Bhreacain kun je